Don ceara bliana sa chéile thug mná na mí is áitlaí aigear chéile is le Ceannais lein TG4. Dí seo is ag áitlaí a bhíon lábh an ótar, ach le slú mór lár ó chaanta na mí an aeróthló stair bhaintach agus a gíag créib cúige ó 2020. Carr bombernach a hamon trátrachta. Sníad an sí. Off the try Vicky Wall. Vicky Casa a gitóg agus Vicky rach an Harn Sasnan. Vicky gúsa a Cluiche. As a GT Vistét an Dasig fall a Farrelly. O Snatch came Dasig Farrelly to Spórt an try couldn't leave. As a mar score 1-4 agus tá seo on score fads. Wall fall a Farrelly agus Farrelly Harn Sasnan. Making time all of Ash. Is fáta Ciara Smith. Agus bhí sin na fáchtí bhí an na postí tá an bhirrta go gibh go tain bhile Smith degus í dóéag agus an cúigú clán ar fad fáte a chunda na mí. Bhfuil chunda na mí na cúpa scóir lemsú so bheith an leathamain. Tá glár Magee sin Magee cuachtach agus láidead Goldrick an as fáile Magee tá go acu Wadí soig blach lia Heatherton Ashik O'Connor-ish. Steve O'Connor to Ciún Gadí shot dín sí Ciún-ish. Fáte Tyrrell will cool the block clear. Tá Hannah Tyrrell. Agus na himner leis a tahi while yet to Mahmoud Magee, Goldrick, O'Connor, Tyrrell. Agus cool the block clear. Agus cool the tastel wob. Agus when you to get in the nilla a Hannah Tyrrell sanochin. Agus Sophie McIntosh sits in the fella east. Hannah Tyrrell can dash to O'Dowd. Wine lay control. O'Dowd forced to give out. Tá Cluiche. Agus another shot Cluiche Tyrrell. Cliath-2-13 O'Dowd. Agus to Nafornia at Asher whole score. Hannah Tyrrell and Yergus Vieke is Ross beyond the Asian. Agus she O'Dowd a Rún Rossa. Love it east. Rochlia Cousins and Dáhíomh Gladísh in the Stuashin Fáte Níomh east Gerald Divistét to get ask Glúli a Shantacher Hola Kunami Agus Tushi Fáte Hola Fáte the cool Fáte Níomh Glúli Coolíntoch Agus Bhí sé tastal Takeach go dóir nach cén sé rintá blianta an takeach acu go for an pendaman hí rás a rintá blianta Rochlia ar an sí is na Magee fad a Cliath O'Connor in each George sí tasna Zachar Grím a chun agus an Cianchin isteach is O'Sullivan agus a Sullivan isteach a John Hall agus Harn Sasnan isteach is Vicky Vicky-nish agus brú off currente o Jess Tobin. Vicky will tivishte. Fos give out to Vicky Wall. Agus on score Vicky Wall. Carl Roma for the Cliath O'Connor. He was a Mitchell Lewis second Tomer for the Green Mahulata. Carla Keeling, Yoily Lane, pass Green. Stefan O'Sullivan. Spórt Salor. Niamh Heatherton a Casa. Cooling. Niamh Heatherton. Agus Buaicphointí Mhí-1-12 going chéadú ó leathama. Dóna dóigh Laighean dóigh. Mícheál Geor fáte an tam seo a Katie New. Níos sin féile bhfuil tíbhil go fág fáte as Carla Road east. Diffit a dintacha fáte Cliath O'Connor and pass Divistét. Sullivan agus score agus an score cinnach ag Sullivan. Agus ag Buaicphointí Cliathtas an lá agus an Cluiche Grúta Cup. Agus Abby Shields agus Vicky Wall. A kind of chéireadh de Cluiche after se Grúta ag Buaicphointí. Agus Shields na Champagne go níú úr dégur fad. We shouldn't come more for yet in the Bliana Fecha Berlin. Champagne line úr 1-1.